Kurdistaniye. Jinavendan radyo denge gelden başkodarın heja iru 20 Eylül 2025 şemili Brüksel saat 14 لامد 15 امن وچند نو روزه د پیشکش بکن دم د آزادی اره براپویه Hevseruk'e Hadi Hüseyin Küçük Balabangut ve komisyon bariyerin hüyerek bide. Hevseruk'e Komale'ye mafemuru Hüseyin Küçük Balabancı anefere akıvi. Hüseyin Küçük Balaban diyarkir ku Civak heviyeke mezin ji komisyonal meclise dike u huhagut. Beteybeti giredayı mağduriyetin jiber Perskireka Kurt me nerinen xoyen derbare ku de komisyona baweke verek tevgere peşkeş kirin. Biryara dadgeha mafemurvan Avrupa'yı onurxandına komiteye vezirana konseya Avrupa'yı ji ve dubare dikke. Ve deme em dikarin bibêjin ku divê komîsyon biryarên wêrektir bavêje. Ji xwe di mijara serrastkirina siyasî de komîsyon bi erkekî giring re rûpirû ye. Filozofu Avusturyayê Plafer piştgirî da rêber Apo, filozof u teorisyeni çandeya Avusturya'yı Profesör Robert Prafer peyamek jiden partiye reşan u pişkiri da bangare berapo. Peyama Prafer vuhaye, biryara fesikirra PKK gaveke geleke giringe, jibu biryareke bevirengi be verkirtin pevisti bi peşlitin u verekeke mezin heye. Veke fem diken, hevidarım aktörün siyasiyeni Türkiye hemu ji fem biken. Robert Prafer لقادن تئوریا چاند رخنکرنا ایدئولوژی و پسیکوانالیزه ده بکاره خودین اسکرن هینجی لزانینکا هنره و دیزاین اندروستریا یا لینسه وگه پروفسور وظیفه دیگه. Profesör Filistini Raşid Halidi pişkiri da bangare ber apo Profesör Filistini Raşid Halidi tekildar pevajı açtı ucvaka demokratik abu bangare ber apo desbekir peyama pişkiriye ji partiya ve kebu demokrasiye gelandan parti reşan peyama Halidi bivi rengiye ez be tamam pişkiriye dedim pevajı ke açtı ku bavakirna komayker demokratik u naskirna mafegele kurt be encam be ev pevajı be besedemek ku xabaten salendrej bandor li walattike bidawi be ev derfet که کو دویج دست نچه ام هیوی دیکن کو همو عالی بنیته که باش تف بگرن و وی درفت آشتی بنرخینن Parezer Berivan Özal Banga Azadiya Reber Apo Kirdat ki hamafe Mürvan Avrupa'ya 10 sal beri bir yarda bu kumafi heve yajbu Reber Apo Emin Gürbez Civan Boltan u hayati kaytande hatiye ve pekirin Parezer Berivan Özal de derbare mijar eden ırkandın kir. Özal bu hakivi mijar çuye ber komisyonele emdibinin başına hatiye ırkandın. Dve komisyon le meclisi ava buye rola peşenk bile ise bir yara hatiye daim bandorek neyini le pevajiye nake. Bir yara komiteye kayyum tayini mafi azadiya brez Abdullah Öcalan hatiye kirin. Mıkhabın derbare bendavari engelde gaven esas nati avetin. Gavek şember ve bicavake reji zelaliye avabike. Em duxazın van gavan bidin ber Türkiye ve komitede mi despike veren ve pratiken liguri politik endamız randın axwe ve jişaşiyan ve gerin. Şeyh Kabileyat Tey Gud name Reber Abdullah Öcalan Banga Kurtkirna Jiyana Hevveş Şeyh Kabileyat Tey Arab Şeyh Nebab Fera El Naif El Abdurrahman Deste Ruspiyan u inisiyatifa Reber Abdullah Öcalan peşwa zikir Şeyh El Abdurrahman de hevditre de ağvi vuha gud name Reberti Banga Kurtkirna Jiyana Hevveş u Aştiya Civakiye Enve name bedileki
فره پیشوازی دکن و عمل سر یک ریزی سوریه بخبتن عرب و کرد به 100,000 سالم به هفره جیان و تو ناکوکن نتوی دنابر وانده تونه یک و هود دوان ناکوکن در خینه گریده برجواندین جی درویه شیخ نپاف پیامک زلاج هر کسی کو هود ده بریا مدیای ناکوکن در خینه ره شانت و گود ام به هر هودانه که جبو پیکارنا ناکوکن دنابر گلن هرمه ده نه پجرینن دکن و ام به هفره لیدیجی هر کسی کو دخوازه اولهی و آرامیه وی ولاتی تک به باب سکنن که اوله او یک کرتی دخوازم داویا خفتنا خود شیخ نباف بانک لهیز نام نتوی کرکو جبو آزاد کناره براپو دستوردانه بکن وزیر دربار تجدال سر ریبر اپو آخوین عبدالسلام برجس و آخوی ریبرتی نونرتی ایراده آگلین لیگرین آزادی و رومت دیگه تیجی جی ترسا دولتا ترک جهزا رامانین وی نشان دیده کسیم بناوی معصوم محمد بالکشان سروان خالان ریبر اپو پروژه آزادی جنان پیشکش کریه هر وها دیار کر کو تجدال دی جیوی پشراستی که کو ترکیه نه آشتی و نه جی استقراره هرم نخوازه ده قانون ناف نتویده نا بگirti جمافه هفدیتنا مالبات و پارێزەرێن خۆ بێپاروەرنیشتن محەممەد ئیشارەت پێکرد و رێبەراپۆر نەخشەیە چارەسەریە ji pirsgirêkan re pêşkêş kiriye şêniyan bank li civata navnetewî kir ku erkên xwe yên ehlaqî pêk bînin û zextê li Tirkiye bikin ku siyasetên xwe yê dervê mirovî rawestîne روشا تندرسیا گرتیا سیاسی سومیا رشیدی گراند به گرتیا سیاسیا کورت و اکتیویستا کامپانیا میلیونک امضا سومیا رشیدی د 24 نیسان دل تاخه جوادی یا طهران هات بن چاپ کرن و نهال گردگاه ورامینه یا ل قراچاغه تیرتن لګوري آگاهیان سومیا رشیدی جبر نخوشیان اوراکرن نخوشخانه مفترهی بجیشکان استا شعورا سومیا رشیدی وکه پنج نرخاندیه هر وها دیار کر کو گر ev است برب سیسیان و داکه خطر مرنه گلک جدیه مالبات دست شانکر کرایدار هاو ددن و روشه وکه هاودانه خوکشتنه نشان بدن سومیا رشید سال 2009 دجی هاتبو بنچاف کرن یکیتی عشیرین هیورکا مجلس خو آواکر یکیتی 24 عشیرین هیورکا با آرمانج آواکرنا مجلس خو ایرو جیوین لهولا شتو یا باجاره حسکی ددارخست روسپین عشیرین هرم و نونرن ربریا خسر بشتری جیوین بون جیوین به دقیقه رزگرتیل دست بکر پشر شورمند عشیره هوریکا سلیمان شتو بخیر هاتنا بشتاران کرد و گوت کو اف جیوین رحی اسکرین و هفگرتنا پیکاتین جدایین جواقی نشان داده پشر زیور حجو و که سروک مرسا یکیتی عشیرین هوریکا هات دست شان کرن و ناوین 13 اندامن مرسا یکیتی عشیرین هوریکا هات خوندن دداویا جیوین ادجی هفسروک میسا مالباتن شیدان رزانگولوژی آخوی و بحثا گرینگر رولا عشیران ده پاراسنا آخ جواک پاراسنا ری و رسمین جواکی او خو پیج او گونه شوپیان دکر لسویدای جبر نبونا پشکریا مروی زحمتیان کوچبران زیده بونا لگل کمبونا پیدوین طبی و ین جیانی زحمتیان خلک سویدای زیده تر بونه ولاتیان جی گندوارین روژاوی سویدای بحثا ایش و زحمتیان خوی کرن سمیر الخفیری و هاد بیجه هزین رژیم کشا من کچا من رواندن هفجین من بیریندار کرن هر وها مالا مجی شوتان دلو ما چیه که کو ام بشینن نمایه زهر زهرادی جی و هاد بیجه مهودا دمال خوده اولبن لی جمال ما جهیلا سکوانن و هاته گل باران کرن ام مجبور مان جیجو وارن خو درکوین تاریخ شبهات انجی دا خافتنا خود بالکشان سروان خالان پدیوی اما به مادین طبی و خورکان هه او درو شکه پر زحمت دیجین چند مهن کو ما موچین خو نستاندنه و او روشامه خرابتر دکه دوی دزوترین دمده پرسکریکن ما ورن چاره سر کرن
Taliban li Afganistanê bi dehan pirtûkên ku ji alê jinan ve hatine nivîsandin qedexe kir. Rejima Taliban 679 pirtûkên dersan qedexe kir ji wan 140 ji aliyê jinan ve hatiye nivîsandin. 140 pirtûkên hatine qedexe kirin ji alê jinên Afgan ên zanîngeh qedandine ve hatiye nivîsandin lê welet weke din 18 dersên zanîngehê jî bi îddiayê ku qanûnên şeriatê bin pê dike hatine qedexe kirin û derbarê 201 dersên zanîngehê de jî lêpirsîn hatiye destpêkirin. Taliban di qadanavnê têwê de di nava hewdanên naskirina fermî de ye. Rusya bû welatê yekemîn ku hikûmeta Talibanê bi fermî nas bike. Li Sudanê li dijî kampa penaberan êriş pêka 75 kes jiyana xwe ji destan li herêma Darfur a Sudanê hêzên piştgiriya bilez em paramîlîter êrişî kampa penaberana Abu Çok kirin. Di êrişê de bi balafirên biçek û bê mirov de mizgeftek hate hedefgirtin 75 kes jiyana xwe ji destan gelek kes jî birîndar bûn. Hêzên piştgiriya bilez ên paramîlîter hew dide li herêma Darfurê bajarê El Feşîr taxê bin kontrola xwe. El Feşîr yek ji bajarê herî mezin herêmê ye ku dibin kontrola Artêşa Sudanê de. Şerê di navbera Artêşa Sudanê û hêzên piştgiriya bilez de ji nîsana 2023 vir ve di domeh li gûrî Komîseriya Mafê Mirovan Anêtewên Yekbûyî di nava 6 mehan de li Sudanê 3384 sivîl hatine qetilkirin. Yekîtiya Avrupayê ji bo Rûsyayê 19 paketa pêkanîna pêşniyar kir. Komisyona Avrupayê de ji Rûsyayê 19 paketa pêkanîna pêşniyar kir. Berdevka Komisyonê Palupinko ji rojnamegeran re axivî got em dikarin piştrast bikin ku Komisyonê de jî Rûsyayê pêkanîneke nû ya pêkanînê qebûl kiriye. Hürgüliyên têkildarê mijarê wê ji saziyên serokê komisyonê re werê gotin. Van der Leyen piştî hevdîtina xwe ya li gel serokê Dewletên Yekbûyî Amerîka Donald Trump soza tedbîrên zêde yên li dijî Moskowayê dabû. Trump jî dabûzanîn ku eger Ewropa bi temamî kirina hîdrokarbonê ya ji Rûsyayê bidawî bike ew ê jî beşdarî pêkanînên nû bibe. Herwatiye payîn ku paketa nû ji bo hin şîrket û bankiyên li Çîn û Hindistanê yên piştevan jî derbastar e. Belekudarên hêja menûçeyên îrûyê dawiyê pêşkêş kir heta sibevmenên xweşiyê de dem baş azad bişin.